Kong kataw nakadda buku, bacangan ngiro katan luwe ya, alaki we si kaca, napata bacangan ngiro, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bacangan ketelu, pinungan ni, tapi aja tasurut capuri. Saya cedek napa tasapungan ko tujuan na 3 rona. 3 kali. 3 kali na taggo, 3 kali sapi 3 rona ko akad dekat buki tahu. Ya. Ya, tu hadirin. Pak Bura kad buku itu. Termasuk wadi napa kata mak Bura pat diwatang. Ya. Bura pat diwatang baca to ngiro. Acangan kuwe tapi nungangi aja tasuro capuri saya cedek sepui ko 7 na tanah. Pak Burapa diwatatir. Tapi yang sering dipakai oleh ulama-ulama kita Pak Burawat diwatang pusina kurangnya. Ya. Kata pusina kurangnya itu. Ya rolo maka daki pusina kurangnya agar waliyatalattaf wala yushiranna bikum ahada. Caranya ipatadangnya indok limataro koro 7 na pusie. Ya. Pat diwatang, tanya pat diwatang. Ku pat diwatang, isa-isa kilo timoreng. Ya. Aku pat diwatang, isa-isa kilo timoreng. Pa jan itu mapat diwatang. Ya. Pak timoreng ni. Jadi rendo limata, ipatadang ripusina, kung kataw mapat diwatang, pak buraci kaye. Ya. Apa dia nama ditacapa ye, pak ye, mega tahu na unu tu pat diwatang. Ya. Patadang ngiro napai baca Bismillahirrahmanirrahim waliyatalattaf wala yushiranna bikum. Ko maka deni bikum iputar ni lokanang ahada. Ulangi sih. Bismillahirrahmanirrahim waliyatalattaf wala yushiranna bikum putara ahada. Waliyatalattaf wala yushiranna bikum ahada. Dapat baca salawat ketalu insyaallah Pak Burapa diwatang itu. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin ilal khairat. Hadirin wal hadirat, seluruh jamaah Maghrib
baik yang dari tim Armada Safari Kabupaten Pinrang ataupun dari jamaah Masjid Nurul Yakin. InsyaAllah kita semua dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah. Tepajai rirampi-rampi tanra aku sangena pung Allah Ta'ala. Nasaba elu ulini pung Allah Ta'ala pada angkaki napa lalu, pada angkaki napinrengi umur, pada angkaki nawiri kesempatan, pada angkaki nawiring adisik disingang nalat bilabi pasiha nato pada angka nawirimu pahidayah pamasi puleri pung Allah Ta'ala. Nasaba namo siyang kangaman ang iya ruko digaga hidayah tamakul litoki ang karilalan na hiwihi masigi iwi malampi umuru angka kesempatan majappa watak kalewi na yakia digaga hidayah, tidak akan mungkin kita hadir di tempat yang penuh berkah ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya roh pung Allah Ta'ala narik ko na puji wisi die atan nawiringi acan ningang ati si mata mapigau deci. Jadi ko angka si ditau tuli na puji mo pi mapigau decing akaran nuni na puji mo pi tu pung Allah Ta'ala. Sebaliknya narik ko angka tahu marajini masusani runtuk decing perlu toba-toba ya tu tahu itu perlu nasadari alena ya kong katau masussa na runtuk decingi sarak dasi misi mata mumpuri atinna narikku angka dece melo kipigau si ditandra maka daya tu tawitu na benci pung Allah Ta'ala. Ya mua narikku anu masalah ina tulina runtuk maniha si sale tawi angkai si ya guru itawi angkai malagai tawi angkai silapoi otowi angkatoi ina asalang anu masalah ina tulina runtu maniha. Perlu ada introspeksi diri kalau seperti itu hadirin ya. Jadi papujinna pung Allah Ta'ala lorisi dia tahu ukurannya itu. Tania ukuran na waramparang, tania ukuran na jabatan, tania ukuran na pangkat. Ya, nasabak komak bila pun waramparang itawi tahu na puji pung Allah Ta'ala yari gade na puji bi pung Allah Ta'ala na wirimana pung Allah Ta'ala warampara. Inna Allaha yu'til mala yuhibbu waliman la yuhibbu. Yaro pung Allah Ta'ala na wiringi warampara risisena tau na puji na wiritui pung Allah Ta'ala risisena tau de na puji bi. Makanya tanaya tu wancaji ukuran.
Madaria puro ridiro kadawi menya-menya mengirita. Ya. Suku-suku ni rupa pinyaman na pung Allah Ta'ala lalu rialena. Belum tentu hadirin. Boleh jadi itu namanya istidraj. Ya. Apa angka tahu? Iwereng aga na parluap pole ripung Allah Ta'ala. Samanna ipasurungi pole ripung Allah Ta'ala. Samanna makan ripung Allah Ta'ala memang ni. Opanna nalele mo ripamasiku, opanna nalese no pole rilino mutama rilalan na kuburu mo, inna jano. Jadi kehidupan dunianya iwere memang ni kadade alam memang ni. Opanna musalelino man rasa-rasa menobawas si mata. Maka itulah hadirin senantiasa napodaki nabita makada hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Reke-reke memang ni alemu riwattu tan rirekemu. Betuanna kesempatan inilah mumpung kita masih hidup di dunia perlu irana-rana me mengalewe, perlu ireke-reke me mengalewe kira-kira magatu. Makanya malam ini kita sudah memasuki malam keempat di bulan Muharram, bulan Hijriyah. Ya, ia para lutui palam puji de keyakinan taye. Bangkatoy rumbala keyakinan ni yaku Muharram inasangi ulam makarra. Ya. Ya rumah bila kerak bicara ugi na bicara arak silengangi. Ya. Bulan Muharram itu bulan mulia. Bahasa Indonesianya yang ditranslate dari bahasa Arab karomah. Ya, karomah. Ulam malabi. Tapi mega tahun na tunna naripa bicara ugi ro karomah. Na betuangi makarama ko makarama mapakabito-bitaw ni gangkana mega nande na melo pigaw agaga na reko pole mumpo ng Muharram ya de na melo mali kandara baru de na melo litti bola de na melo mali bola baru pokona beneng ide na wadi manyawa yerasoi mo yerasoi de to na nyawa cabanna onro tauna na rekubunga mubaya tu yasangi Muharram padahal Muharram itu adalah bulan yang mulia ya bulan yang mulia bahasa Arabnya karomah. Ya, bulan yang dimuliakan. Niga pakalabi ulam Muharram alima lebih na pung Allah Ta'ala. Jadi itu bulan Muharram, bulan yang dimuliakan. Kenapa dimuliakan? Ada beberapa hal yang terjadi di bulan Muharram. Pertama, Rasulullah hijrah di bulan Muharram. Isure malaikat dapura pole ripong Allah Ta'ala nabita. Nasabah ada beberapa faktor. Nomor sidi yarwat wiro arak kurasa taliwat ni batina manganui nabita. Tanya tu toleng termasuk amurena nabita. Ya. Ketua Murina ni bitaya sang Abu Lahab. Ya. Jadi idi makun raye, idi tau angkai, idi tau kile biningangi, baja na sanga di jajiya ki anak, sapa ki asar rilalan na kurangi, aja to na sembaranga sa teringi. Kadaw, kana hayasangi, Abu Lahab. Asa bawan ni Abu Lahab, aja. Tongang ngamurena nabi tayyatu tapi ia na tu tahu de panamate jadi memeni sertifikat na narakon ron
Depa na mate jadi memen ni ijazana. Ya, pada tolo na tahu dela kuliah angka ijazana mubah. Ya. Abu Lahab mapakutu mulelek na. Depa na mate tahun na. Jadi memen nunruan na. Makanya digelar itu surah Al-Lahab. Ya, tabbat yada abi lahabin wa tab, dan seterusnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada Abu Lahab? Karena berbagai peristiwa, termasuk kanang kawat na melo na subu-subu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Carana makia ibu jumalamut tujun na baban na tengah na akatana kung kemaru metu Muhammad tama bolaku tama ni lalan na robu jumalamungi ya ko tama ni kuruilala kutimpunyi ni tuwo-tuwo amurena ni bitay ya. Jadi kong kataulam mo nyawa na kusijin na si pa Abu Lahab na bolay ito. Ya kong kakwalipangang lam mo nyawa na kusumpulolo na alina warisi kiwi si pa na Abu Lahab. Ya, mo sijin na ni watu masasa, mo sapisan na na isato perbatasan na. Kata-kata makutu iya nakimu pala, lete si pala na, buka pala, lete si pala na, nang kepala Pak Juka lah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi naro ala bumalamungi nasuruh padan ni Nabi tak dalam padangi Muhammad maka dalam ciling yang murimu malasay. Jadi runangi latu nasuruh ke Muhammad malasay murimu lom cilingi maka dabah. Jadi Nabi ta ilam murang nyawa ko murina ni yakiade nang kanamay lolam munyawana. Yok ka Nabi ta. Kira-kira 5 meter melona na rapi tengah na Abu Lahab. Pola Jibril. Kata Jibril, Muhammad, lisu ko. Maka dia Nabi tanya, mana kamu suruh kak lisu? Nabi kacileng yang muriku malasay. Maka dia Jibril, Muhammad, ya tu murimu. Nak jamalasa tahu kalasi, ya tu murimu ya tu. Jadi kong tahu makalasi, Abu Lahab tu ya tu. Ya. Abu Lahab tu ya tu. Nak kedai haji ustaz, kamu Abu Lahab haji tu. Ya. Haji Abu Lahab. Jadi kongkak kolepang makalasi Haji Abu Lahab tu ya tu. Muhammad, makalasi ya tu muremu nak jamalasa. Mana kajena jamalasa nak kedede nak kalangi ko ya tu. Ya rakata na muremu papure makea alak bom malamung. Ko tama ko matu bolana, tama ko ilalan ro alak bongin apa ko natimpungi tuo-tuo. Kadi Abu Lahab ti celek ko jandele kada mate no Yesu Muhammad. Maparri de mu mate. Na iya kayar Nabi tapurani pudang ko Jibril boli kanang. Beli kanang. Herang ya Abu Lahab, magi jenang Muhammad mangulo ni ritanga inalisu paimang. Nalalung Muhammad magi boli sunure tajam ngak macin rola ri nabita nalupai ala bupure nakia alena tama iya nahe pelajaran nahe maka da aja lalu je tapuji kiarangi ala bu pada tarupa tau mesti di nala jolo. Ya kota kiarangi ala bu pada tarupa tau mesti di nala jolo aja tapuji saparangi jana pada tarupa tau
Ko paralui isu bunga ngijana pada terupa tahu. Aja natasan raja na tahu gara-gara ini. Kota sandre jana pada terupa tahu asalatannya ini. Nah dia apa? Ya ko angka jana si dia tahu dena pa aja natala. Maka dia bulah apa? Dia menggali lubang untuk orang lain alena nala. Ya, alena nala. Melo na pejari si dia tahu alena nala. Contoh paling konkret Pak, tita ni pakai aki buru pakai aki buru tahu lain na kiarang alabong, alena tu tama yolo. Contoh paling konkret itu. Tahu lengin nak kiarang, alena jolo tama. Apa tidak mungkin tak kia ko dena tama. Itu contoh paling konkret itu Pak. Jadi apa yang terjadi hadirin? Ui werengi adengeng lari nonno iya walun re tanah makalija. Ya rengi tulu lari lo yawai. Ya ro tanah non re makalija. Dengan malu Abu Lahab dia teriak dari bawah, maka dia ulireng ngak Muhammad dega gawat dipendrek kak pole ari alap bungi sangadinna Muhammad. Dari kalimat ini sesungguhnya nesengi yero Abu Lahab maka da anu tungan natiwi anu reku cuma karena keegoisan, ego sentral yang ada pada dirinya, sehingga dia tidak mampu menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh rengah Muhammad. Ya yolli nabi takada Muhammad pendri amurita, mahagai na satamay ri ala bunge. Pura-pura Rasulullah tanya, "Manangka ala bung manangka nasangidi na pasadiangan ngero ala bunge na dia tatama bolana." Jadi ni tatal di sutuna macin rolay na lupay alam bupure na kia na na tama. Nasan janji maga ni nasan kakoroya awatuli gora. Jadi lo ni ro nabita ni cele-cele ngi kuroya waro kadang mure maga ki nasa penre ka ambok. Penre ka nure. Mamukada ni nure. Padahal watun na romelo na unu na unrena denang kana kada nureku. Akan demi mati no Yesus Muhammad. Di sana melo ipas salama penre kak nure. Penre kak nure. Anu nure, anu sapisang. Jadi kong katau lobolatan na maripa na tapu sapisang anu nure, anu sapo, anu sila surang ay. Kaparalun na itu. Malari ada ya roh. Ia nama repala ada sapisan na anu nure anu sapo anu sila surang ay. Pasadiangan ni yang keparalun lah itu. Ya, makutoiha. Penre ka nure maka day na bita amure kira-kira kuku penre ko milomo ko kajero matapok ipong alatala. Aga na po Abu Lahab penre na yolo yase pitu macurita. Tau kalasime kalau ada alasan itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi naloro ni roniban na nabita ada dua riwayat ini. Satu riwayat mengatakan maka daliman na nabita loro na nampia iliman na Abu Lahab, tapi pendapat yang paling masyhur ya rotananon reye makalija Abu Lahab nasorungi minre watakalena Abu Lahab na riampia pole ri nabita patudak ko sila pena maka de nabita mure as-sahada no nasajolo nure puru ka jadi tatutu mimametu ya tinda Abu Lahab puru ka nure jolo pura ye rewat tu nasasahada no mure nasajolo nure madakka ka gora. Dena mitayro as-sahada na mure langsung na jallo nabita makadaan tasahirun pas sahiri tunga koy ko Muhammad tamaka da terima kasih mala nakadaimi nabita pas sahiri. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Magi
si kannaro na sangito rulu tama kadaduan rupa de nawat dingi pucai. Nasa kita makua na makua memaki. Yang kedua nasa kita we makua na de apo ta makua. Agayala macam ni. Ya kadai nabi ta pasehere ko, de na macam nabi ta pa tanya pasehere. Jadi ebe adan na torulu tayi si coco agamata. Agan na paralu ki pucai nasa kita makua na makua memang ki agan na pucai. Yang kedua nasa kita makua na de apa ta makua aga to iya la macai. Maka dato pi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisa syadidu bisur'ah tanyatu yasa tomawata tomakae anu matana napa na lepesan dia hempaskan nak busuangi nak demperengi tanaya setomawatangnya tu. Innamasyadidu yamliku nafsahu indal ghadab. Ya sange tahu mawatang ia naritu tahu yang mampu menahan amarahnya padahal dia bisa marah. Yaitu ya setomawatang yaitu taunul lengengi koritu tahan ngicaina riwattu mailo nama cai melo imacai napahang yale nama kada setan nai maka dia ambil air wudu pure majenne melo mopi macai lawi mas sampajang pure mas sampajang melo mopi macai loi sisang matindro ya ko matindro ni dena nama cai itu tahu itu. Kau engkau tahu matindro nama cai mupa bahaya itu, bahaya itu, ya. Di guru agama ye. Maka datai Nabi tanya ko mailo ko macai ko tatto ko tudak ko na mailo mo po macai liu ko liu ko na mailo mo po macai atindro sisak ko, dena mu macai ko matindro ko. Ade apa madari sebalik na ini bigaw liu ki melo ki macet tudangi melo mo pi macet tatongi dan seterusnya. Maka inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menanamkan nilai-nilai agama. Tapi di kota Mekah pada saat itu sudah tidak aman lagi, makanya disuruhlah beliau untuk berhijrah. Karena sudah luar biasa tekanan dari kaum-kaum Quraisy, terutama Murena, Abu Lahab. Tapi yaitu surah Al-Lahab, angkat gunana yaitu. Agak gunana. Ini saya dengarkan langsung alena guru ta Kiai Haji Said Akil Husin Al-Munawwara LCMA. Yaitu surah Al-Lahab wadingi pakai apa nini bosi. Ya. Wadi pakai apa nini bosi. Megi Pak Guru. Ibu-ibu. Megi Pak Guru. Carane ri pakai surah Al-Lahab apa nini bosi. Pak alhamdulillah purni buktikan. Ya. Carana tapi aja nama repa tapake yehe japi tamakwa ya japi tamakwa barak na melo ki bapak buti ga aga ya japi tamakwa caranya pada saat hari hanya mini barak na subuti ni rambo na butinge asuni lokoro cirin na bolai sama saya ciri bola ibu-ibu sama saya ciri bola di ya aga je robas Indonesia na ciri bola ajana teras apa siaga ni unrawon rema carama latu kega de pagamis sengi bahasa Indonesia ne ru ciri bola Pak angka memang itu bicara di bahasa Indonesia lah. Ciri bola timpa laja mega
Loni tatong ukro cirin na bolay. Ya. Mangulo pada-pada ang nguluan na bolay. Ya. Ya ko mangulo timur ni makko boleh ngalo timur raki. Ya, ko mangulo watang yang ngulo wataki, ko mangulo lotang yang ngulo lotang, ko mangulo rijang yang mangulo rijaki. Ya. Napatato kuryawana ciri boleh. Kemudian baca bismillah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Napaki masalawak wek keteluh. Ya, salawat. Kemudian istighfar 3 kali. Ya, bismillah, salawat, istighfar masing-masing 3 kali. Napa ipapala limai. Papala ni limai na ibaca makkadah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Tak apalah ni kah? Hah? Ibu-ibu, tak apalah ni kah? Depa. Jaji. Ulangi. Allahumma hawalaina wala alaina. Tak apalah ni kah? Hah? Ibu-ibu, tak apalah ni kah? Depa. Ulangi sih. Allahumma hawalaina wala alaina. Tak apalah nikah. Ibu-ibu, tak apalah nikah. Depa. Lelota. Kupuran dibaca, terus sambun ni tak baca ada, perhatikan caranya. Ya. Allahumma hawalaina wala alaina. Sambung surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Begitu wamra'atuhu ibalik ni limai. Wamra'atuhu ipake ni mas sampiang. Wamra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Mas sampiang tinru munru allumma mumpa diperkirakan maka da tiwi bosie arahkan nirpa sampai terlokur. Ulangi 3 kali. Tabahan ni kah? Ya. Jadi asalan rafi'i wa mra'atuhu ibalik limai. Tadinya menghadap ke atas, ibalik ni limai napi pakai mas sampia. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isur malaikat depurang di bulan Muharram tahun baru Hijriah. Gara-gara itu tadi sulit mengantisipasi kelakuan-kelakuan Arab Quraisy yang tak lain dan tak bukan rata-rata keluarganya. Ya. Maka dimulailah bulan Hijriah itu di bulan Muharram. Makanya dianggap bulan Muharram itu adalah bulan yang mulia. Ya, ulam malabbi. Magina malabbi beberapa faktor. Termasuk ya, angka ilalanna ulam Muharram yasang Asyura. Hari ke-10 di bulan Muharram. Ya. Ini malam keempat. Berarti
wan niyaha nama tu. Ya, wan niyaha. Wan niyaha nama tu ye. Na 7 Asyura. Mabiasana. Ya roku Asyurai rata-rata tawewitan lo mana mapasa ia mana ronalli angkai panah. Patapi pasero pangutu pasering agapi angkap panah ya deha na salah cuma kurang tepat. Kenapa? Mesti di Asyura itu kita beli alat-alat dapur. Angka hadisana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang harus kita praktek sesungguhnya. Ya. Maka dari Nabi man wassa'a ala iyalihi yawma Asyura nigi mappasagena lauri lisa bolana nigi mappasagena lauri keluargana yauma Asyura wan niyaha nama tuwe lattu as-suaha wassa'allahu lahu rizqahu sanatan, maka Allah akan melancarkan rezekinya selama 1 tahun ke depan. Ya, jadi tinggarannya ini bapak-bapak kita masih ke kubeneta terutama matu waniaha ya kon ka masih ke awan ni leng asosolenge aja lalu ta masih ke ri asona Asyura. Kenapa? Karena Allah meluaskan rezekinya bagi orang-orang yang meluaskan hartanya kepada keluarganya. Ya, jadi ibu yang tidak datang suaminya di malam ini peringerang yehe. Ya, waniaha. Kalau misalnya selama ini ada uang belanja kita berikan kepada istri keluarga, maka pada malam ke-10 Muharram itu tambahi. Harus ada pembeda dari hari-hari sebelumnya. Ya, panigi-nigi mappasagena riwenni atau riasona Asyura 10 Muharram, maka Allah akan meluaskan rezekinya selama 1 tahun ke depan. Jadi iana paralli pigok matuhe yauma Asyura ya sidi ya melapangkan rezeki kepada keluarga. Yang kedua, berpuasa. Puasa ki ya. Andre guruta Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan nigi tahu mapuasa ya, berpuasa di hari ke-9 Muharram, hari Tasu'ah, hari ke-9, kemudian berpuasa di hari ke-10 Asyura, kemudian berpuasa di hari ke-11 ketallu ya, ketallu ngaso ci todong 9 Muharram, 10 Muharram dan hari ke-11 Muharram, maka Allah mencatatkan pahala untuknya, pahala puasa 700 tahun. Kau may rasanya 700 tahun, na 70 lagi tahun na metah, apalagi ko 700. Ya, jadi mapamula asona 1, ya, asona 1 Tasu'ah, kemudian as-su'aha as-susineng nigi pigo ima puasa yewe talunga swewe, maka Allah mencatatkan pahala untuknya, pahala puasa 700 tahun. Masya Allah. Jadi ini yang kedua pigau
Nah, puasa ki. Ya. Yang ketiga, parallu kipigau riasona atau malam ke-10 sampai 10 Muharram Asyura, yakni bersedekah terutama kepada anak-anak yatim. Ya. Anak yatim yang memang belum mampu. Ya. Pak kata tu anak yatim piatu mengaku tu yatim piatu tapi matuani umuruna. Abang sana na guru teh anak yatim piatu pak mati di matuan roh. Itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. Dia kasih nasi rapi andrena. Apa dia pagaga pakuler di sesena. Maka berbagilah dengan mereka dan minta didoakan. Ya. Pak yaitu orang yang menyantuni anak yatim piatu, maka dia Nabi tak kahata ini nanti di hari kemudian saya dengan orang yang menyantuni anak yatim itu ibarat 2 jari telunjuk dengan jari tengah. Batuan nadek si belang ia matu tahu itu ia para kaiwi anak yatim piatu ri asurimun rina pungala taala. Dek si belan nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dicintainya Rasulullah orang-orang yang memperhatikan kehidupan anak yatim. Ya. Atau bersedekah kepada orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan. Ya, kau ke kampota, perlu ki bantui. Kadang ustaz malu amana mo galun natawaya ki kampoku. Ya, cari di luar yang membutuhkan pada badan neroko Palestina umpamanya. Ya. Aku Israel aja nah. Kamu Amerika tulungi. Itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu megalada kemuliaan yang dimiliki Asyura itu, ya. Termasuk yerwat tuwe Asyura itu diterima tobatnya Nabi Adam. Ya. Baru Nabi Adam maka dia pun Allah taala wa qulna ya adamuskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Ipudangi kupung Allah Ta'ala Nabi Adam onronori lalan nasuruga siba wa bainemu, nikmati semua fasilitas yang ada. Angka melo mu andre angka melo mu pake ni, angka melo minum inun ni. Fala taqraba hadhihi syajarah. Tapi engkasi di pokaju-kajunya jama dapiri. Opana mo dapiri fatakuna minal dhalimin. Angka ko risese na tauma gau bawang. Perintah inilah dilanggar. Macai pun Allah Ta'ala dikeluarkan Nabi Adam dengan istrinya dalam surga, dilempar dan dipisahkan. Selama 40 tahun mereka saling mencari sehingga bertemu di onrong rias Jabal Rahmah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah ke tanah suci, ke Tutugu yang ada di padang Arafah itu, disitulah pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa setelah dipisahkan. Sujud koro nabacai pak duangang Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di situ baru diterima doanya. Kapan kejadiannya? Yauma Asyura. Ya. Termasuk
Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan yauma Asyura. Agato si paduangan naro. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ye pak bacaan Nabi Yunus na pakai tahu kong katau nakaddak buku. Ya. Kong katau nakaddak buku bacaan ngirut kata luwe. Ya, alaki we si kaca napa tabacaan ngiro la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Bacaan ketelu pinungan ni tapi aja tasurut capuri sesai cedek napa tasapungan ko 73 rokna 3 kali 3 kali na taggo 3 kali sapi 3 rokna ko akad dekat buki tahu ya tu hadirin Pak Bura akad dak buki itu termasuk wadi napaka tema Bura pat diwatang ya Bura pat diwatang baca to ngiro acangan kuwe tapi nungangi aja tasuro capuri sese cedek sapui ko 7 na tanah Pak Bura pat diwatatir. Tapi yang sering dipakai oleh ulama-ulama kita Pak Burawat di wetang pusina kurangnya. Ya. Kata pusina kurangnya itu. Ya rolo maka daki pusina kurangnya. Agaro waliyatalattaf wala yusyiranna bikum ahada. Caranya ipatadangnya induk limataro koro tujina pusie. Ya, pat di wetang, tanya pat di watang. Kupat di watang esa-esa kilo timoreng. Ya, aku pat di watang, isa-isa kilo timur apa aja nih tu mapat di watang, ya, pak timur ni. Jadi rendo limata, ipatala ngiri ripusina, kong katau mapat di watang, pak buraci kaye, ya, apa dia nama ditacapa ye, pak ye, mega tau nawunu tu pat di watang, ya, ipatala ngiro nape baca, Bismillahirrahmanirrahim, waliyatalattaf wala yusyiranna bikum. Ko maka ini bikum iputar ni lokanang ahada. Ulangi sih. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyatalattaf wala yusyiranna bikum putara ahada. Waliyatalattaf wala yusyiranna bikum ahada. Dapat baca salawat katalu insyaallah Pak Bura pediwetang itu. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira inilah yang sempat saya sampaikan. Rapi ini betul mas yang Isa, mudah-mudahan tahun baru Hijriah ini ada perubahan bagi diri kita. Aga natu nareku ya matur ton dulu, ya matu tongi. Ton dulu tuli juma bawan na pigau, iya tongi tuli juma matu bawan na pigau. Oh dia agak perubahan. Nama tua apa ni? Ya, matua apa ni ki pengajari he? Magi na de mulo birjama na samanupi magapi na matuano tu ya tu ko to malolo nakada manupi nartaja muale na matoa ya ko matuano na po ko makada manupi magapi na matuano tu capu manan ni simmo mapute ni uluamu makaripu manan ni ulimu na de na magasapa kita magapi na tumilu may hadirin na de tanna micawe na cokangi purai na tarongi pungala ta'ala. Kalau tidak ada perubahan aja kama nunriki as-sakakali. Hadana Allah wa iyyakum ajmain wa billahi taufiq was sa'ada wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.